bronya na san ye dru biem enti na me se ye nhia e wo 9 lessons na se Yankopon ya Adom a memre de ya numero no nson ne asase wo National Theatre ye bedi mu nkomo ye ba before that ye nkodi nkomo Dr. Prince Nelson Mortoti atnase na opanyi de bia ye ka ho asemo a 3P garlic mesha ne ye bedi mu nkomo ye Piwak natural health ena akofa sa adru nwanwaso yi abedwa so so me nkodo ko ma na kwa abala nkobo twetwe no infrase Dr. Nelson, good morning. Good morning, Miaba. Simple mboko de. Onyankopa da Roma, ye ho de anope papa. Ye de nyankopa se. Ye ni nkomo kakra, Piwak natural health. Ye bossa edin no a, odwuma amoye ne sen, de na wo se bo manfotiri. Yo, Miaba me da san pe ma menchia na menchia Ghana fo nyina titro o ma mo hwe ewo Adom TV and anope. Na ye ma obi biara afisha pa enso. Piwak, wonyate ye dimpe na wo hu se ampa ye ne dwumako ba ko a wokurum ha ye som ye ma Ghana ye boa ama Ghana fo etimi anya apomudimpa na kwan pa ye pe se Ghana fo betimi anya apomudimpa no se ye betimi twetwe nuro a yamfa nkeja na ye anoa se yare bi ba ade ba ko a ye hwehwe di kan na ye pedi se yare no kwan ansa na ye peduro no e vitamin C se de ye de betimi de abo ye nkoma wono ho ban South ya say the area no emefa yenumu and say embe hayen we sanim die na Piwak for tana ase hu say no kware mu no kware say e betimi aboma apomdim pa bi pa ye a na ese enya vitamin C a e betimi strengthen your immune system na sa vitamin C no so no ye benya fi no bra no se wunya code obi ne mu ye wo ya na wo twiti na wo pharmacy timi ka kire say to vitamin C ka ho sa vitamin C de bi wo aduro ya ye ka ho of course aduro ya ye hu e wo TV so nyina no ye yemfa nsuo nya aduro ye nu aduro mo mfa nsuo na say ye nsuo de aha enti wo hwe saa bia etoe mu ye wusu a wo say nsuo no enye nsuo eye vitamin C a ye twetwe fi plant 100% organic yes we ye kwan pa Ghana hakrum ha ye pe se iwiase ene Ghana fo nyine hu se ampa ye wono mapa wo hu se me bisa de bia se anka ye noa bofre ye noa kwadu ye noa pe ye noa apple ye noa enoma bia vitamin C ye fruit bia eboama o dietitian o doctor beka ebe wanya cancer ebe wanya diabetes ebe wanya hypertension say the fruit nyam na ye hia sa vitamin C na ye mfa nkeja because o de keja na ho odna eden akofom sa nimdie na Piwak for atwetwe vitamin C ye di nwani no garlic ni ginger ni no mahodo afra ene ye di boma apomdempa etimi obi bi na ntenye nsuo pa na woto ma mbeti nyanya sa ayi wo he bebre vitamin C kwa na je se mo dia fra garlic na mo dia ye yes edwem ne nya ne se Ghana ha no wo call every regions bia ye wono ma pa bia wo ho enti wo hwe bebia ye farms ye wo fo mantam kese a ho ne ye produce sa vitamin C ne den edi free bar ansana na se mo amadomo fu of course ena mo dey serve me purpose yes enye se wo koto no aka se ho aye den mo akuafo e bia no all year round ye kwa adwuma de mayen so what you say na ye de aboa ma oman no ni manfo apomudin etimi ewie paye enti we ni butai kese na se wo ti Piwak pe na won se adwuma so a Piwak for ye di e de aboa ma afa ye ra 3P garlic mixture we di kan aka se vitamin C ena garlic na mo ka kan bom wo na se mo fa nkenja ye fa nkenja eti mo no aduro ye no aduro kuruma ye no aduro ye fa nkenja ye fa nsuo nya aduro Jesu akese no a ye hye abiburo wo de ye nyebi e wo kuruma ni nyina na se me pese Ghana for ti ase obi a wo hwe no pe se wo ti sika koto ade na de wo ti sika koto no ese wo nya value efri saa de na okoto ye mu se makoto bibi pesos a ese saa de na meti me sika koto ye no etwa se ade ne di mfaso bi eden ade ebreme ye ka se eduro ne die onipa na oyare na wote sika koto eduro na onum wie ye no waka se eduro ya me koto ye yi no etinya bo me yare no ama me ha na eden etimi afiri ho because wote sika na koto eduro na wantinya anya yare sa wo mu a na etwa se wode no me mpo eden aba wo ho so no Piwak se yen ye di no kwaredie eni nyame so ka cha Ghana for se
sika wo to na wo dia kwakoye wo ho adwuma na wo dia sa wo ho because e wa how na ba wo so I didn't say dey wa how no foforo be den e ka ho ma e say ye you how no den e free ho ma na wo how no e free ho eno any kwan pa ye pɛ sɛ ye di sɛ dui e fa so ene Ghana Africa ni wiase nyina agya to mu enti krom ha wo fa gogo kura na obisa gogo sɛ me pe best garlic mixture gogo sɛ 3p yes wow yes emfaso be na menye free so dey na be ha me abuntie wo sɛ me koto 3p garlic mixture yare be na esa me abade bia ye didi ya home ya no south ase onipa bia wo didi na home num bia ye dan di fi be konimu south ase enti ye didi ya home ya num ye di fi ko emu nyina no eye wo me ne wo mienu nyina ya sɛde sɛ ye nya bibia ye detoxify body ye di efin no ye di israde no te sɛ de eduru mre bia wo so kobu ka engine wa yirugu na ade foforo gu wo no sa na tie ɛsɛ wo ro ka no mu sa na nipadue no ɛsɛ ye horo mu sɛ atade ye fia yɛnto ntwene yesi south ase ɛne nti nipadua no atwa sɛ wankasa ɛnyɛ sɛ me na meka kyɛ wona no pɛ ɛyɛ wa wasɛdeɛ sɛ wo nipadua na wo de kɔba no wo huru mu siesie nipadua no na krom ha deɛ ye kan kyerɛ Ghana ni wiase nyina sɛ ade baako a ye betimi de siesie ye nipadua the number 1 organic drugs ay 3p garlic mixture adentia esan say alison na free garlic no e ba no junior na free ginger ni no ma hodo mu e ba no e boma moja no esan akoma na chiche moja ma nipadua no enti ese nyenya bibia ye de strength akoma no na chiche moja ne wurawura bebia na enam so ma efin kidney ni liver no enso etimi aye won adwuma etimi aye efin ahodo ama pomde pa etimi awie pa enti ene so obi wo moja bro so aduro so na wo no do for 15-20 years na ahoto yaresa enye ne dia na ye ka chena na opese nya 3p garlic mixture kan wo bp do na wo no wo no 3p ya wo no madu ya 15 minutes me patcho wo bp do na wo no wo betimi afa okay na etimi aboa se ene metformin so na wo da Novolog so ebia insulin po na wo inject all because of say diabetes esiche yare na etete wo na wa bon homodia ene se yare freni pani remember be bro ho remember some enkoye all because of say yare obi wo ho sabi ekro to no doctor body homodia ekro no wu just kwetwe free so Piwak say what do be a wo ebe a wo dey diabetes for 3p ne dey eka ho na bo ne hwe say ma bo me homoden jare se bia se me pe maye na edui de eba ye no wo se ade ne ya wo yare no be hu se eye enya wo be hu se eden enye eye 3p na no pay ye de ma Ghana fo esan se edu no ebo ma moja ejafo san nti ebo ma obi a wo to asentene etwetwe especially me kan wo sciatic nerve free wo sisi ekọ na to ho no de nyina na se moja enyafo san yem se inflammation eba ni padwem a wo betimi atete ya wo san ni padwem mu nyina wo nsa betimi agene wo na betimi sister wo na ho a wo duku kure hye wo no e betimi afiri ato papa won te se wo de afiri ato papa mpabo betimi yi afini nan kura na onim se de mpabo mpo eden eyi afini na enti anope de yesre Ghana for se yekọ Xmas wo ko hye wadofo bi wo pese woni abusuani bi di nkomo na wo pese woni ni di nkomo bone je ni nyina no kan hu se so onya pom di mpa abusuani ni ho woni wadofo bi nhia na se bronya ye ni abre ye hampasi 3p na wasi ye di hampa no no won na chese wache nipa na de wow if I na me pedudu atu na me pebi ato amenya bi na numbers am free of course and pay say wo hwe na wo pe 3p garlic mixture wo call pharmacy herbal shops all leading chemical shops bia wo krum ha no wo benya 3p garlic mixture to mesra say edu no kwato a eya na wahwe box no so 3p no eya shen wo do sa fa so eya roro ya emboss bro ni bega say embossed ya emboss wo do sa fa garlic mixture no so eya sa say obi emfa bibi bonni enhye wo nsa me patro ebia na wo hwe e wo tamale of a Kojo Heba opposite Tamale taxi rank some of vision nechi ho 3p wa mumune we enterprise opposite wa cathedral no so 3p e wo ho na wo kuma se no do nche Dani Heba Colinak na Chris K 3p wo ho wo e takwa e my joy na wo wa so 3p e wo ho na takwa de say Charles na AA Mensa e wo ho na wo ho a e Abesam e wo ho 3p ko fodua aya Gapson Pharmacy obenya 3p ho na wo nkokọ a na do nche Hillside Pharmacy na say Isaac Drugstore wo Accra ha na wo pen pudo pa to dia na wo do nche Angel Herba awo kanshi obenya 3p awo ho ebia na wo twefo plus ni mantam adofo Herba awo ho so obenya bi wo ho twefo homan na etimi aboa ye numbers adidi dwuma a betimi aboa wo 0248 928824 0248 928824 and now say 020
100 another 0021 020 100 another 0021 obi bomi hweme bi guma so say na ma no so na ma na bosome so a bosome akwantu enkoyi na elu na nsa na eta obekotuma na yedin school ni ge obekos school na yedin ama no na 3p na piwak de yede ensa se yeboma e ma no se wo menses no enkoyi a wo de nya 3p eya wo behu se ye about time na say we wo ba no wo kwa SS a mesra wo de to bi shed bag wate first aid wo hia pa na bro nya so ye chade a ye nchade a ebe mo manfo pomuden anye de bia na yeska to de bia cheduro na yehu sampa apomuden de ho hia opanyina mne twetwe nkome wana ye kwankyerefo panyi ya woda Piwak Natural Health ano Dr. Prince Nelson Mototi na mene no atwetwe enkomo na 3p ho mfa so de ya yebenya ene yedi mu enkomo na buso menkai wo se enche medan me ho aba na nkomo twetwe de aka achie no me de yato so na Franco Trading Enterprise bronya achede wo mo chade bronya emesrew mo ani na ho laptops Nokia phones, Samsung, iPhone, smart TVs, yeah, free 32 inches, kwaka 85 inches. Franco for AOB. Franco air conditioners and so 1.5 horsepower, 2.0 horsepower, and a 2.5 horsepower. Ni na Franco for will be washing machine, chest freezers, refrigerators, ni na wadi biaba. CCTV camera, ni installation and the connection. Be connect your phone no. Baby a wonem bia be hu de yakoso e wo de care ho. Baby a nem bia be hu de yakoso wo dwumam ho bi wia wa be hu na afi watu ho anamon. Me sure ko Google Play Store download the Franco Trading app on your phone so App Store so benya bi e wo ho frɛ wo mo 030 222 5651 and 0246 422 338 ne krakwa ne 0555 939311 na Franco for wo mo beje so still pa kai se phone pa laptop pa accessories pa efi bronyen wo seto ade na wo nche wade ye na ye ho ne yenhwe we mratew ye ba nkomotwetwe no de aka echi no ebeto so